Good morning, everyone. This is Horobo Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 6, verse 16 to 18 in Horobo language. Obe re Matthew, uyomi royin esan, awo royin ikwegbesa, rite ikwegbererin. Verse 16. Ofa owande kiren oweri, werwe kire ikeferi rimu oparu vio ayemu oparu vio rere ikwo womre ayene aye kire owemi uyota me take owa ayin wo osa rayin lure. Verse 17. Eke vovu oki wode kire owemi ho wove ude wuru oparuwe. Verse 18. Rere ikwo wuje yene wo kire owemi jokpa re osewe romre orewe ogaho rere osewe romre orewe ogaho na sakwa osa kewe we asagba. Thank you.